Afrika Tshipembe lina vhabvannḓa vha re mulayoni vhangana hone vha siho mulayoni vhone ndi vhangana hone ndi zwone na zwa uri vhabvannḓa vha khou dzhiela vhadzulapo vha ḽino shango mishumo hone muvhuso u khou itani u lwa na zwiito zwa vhabvannḓa vhane vha dzhena kha ḽino shango nga nnḓa ha mulayo. Kha maḓuvha o fhelaho ho vhonala misumbedzo ya vhadzulapo zwiṅwe zwipiḓani zwa vunḓu ḽa Gauteng na ngei vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Mbilaelo dza vhadzulapo vhe vha 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 tshi khou ita misumbedzo yeneyi dzo vha dzi dza uri tshiimo tsha dzi thundu dzi siho mulayoni fhano Afrika Tshipembe tsho no bva nnḓa ha tshanḓa lune nga vha dzhiela vhukando lwa tshihaḓu. Vha ri nahone dzi thundu dzi siho mulayoni vha khou vha dzhiela mishumo ngeno vhone vhe vhadzulapo vha ḽino shango. Vhashu tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa maramani nga ri dzedze roṱhe nne nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafi Maṱhoḓe. Vhaeni vhane ra vha navho madekwana namusi u thusana u ṱhaṱhuvha fhungo ḽa dzi thundu fhano Afrika Tshipembe ndi dokotela Vho Mushoni Bulagi vhane vha vha lecturer wa zwa ikonomi fhaḽa University ya Afrika Tshipembe kana UNISA. Ra dovha hafhu ra vha na dokotela Vho Nkhuliseni Luvengo vhane vha vha muthusa mukhomishinari kha tshiimiswa tsha zwa ndaulo ya mikanoni kana Border Management Authority. Vhane vha ngade madekwana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi ndi thome nga dokotela Vho Luvengo. Ri tshi khou wana hu na dzi thundu nnzhi fhano Afrika Tshipembe dzi siho mulayoni kani vhone vha khou ita mushumo ngei mikanoni? Ri na dzi thaidzo dzine dzi khou ḓivhea kha ḽino shango na kha vharangaphanḓa ha muvhuso honoyu. Dzi thaidzo dzine ri khou dzi importa dzi tshi khou bva kha maṅwe mashango. Arali hu na dzi thaidzo dza ikonomi na uri a huna mishumo kha maṅwe mashango ndi hafho hune ra vhona vhadzulapo vha haya mashango nga vho Zimbabwe vho Mozambique vha tshi ḓa nga ngeno u wana mishumo nga ngeno. Ndi dzi thaidzo dzine ra vha nadzo. So ri tshi khou ḓivha processa vhathu mikanoni yashu ri a ḓi wana uri hu na vhaṅwe vhene vha khou ḓi shumisa zwivhana u dzhena nga nḓila i si yone. Ndi dzi thaidzo dzine ra ṱangana nadzo ende zwi vha zwi khou itiswa ngori vhunzhi ha dzi borderline dza vho riṋe a dzi tou vha na fence ine ri nga tori ndi iyo. Vha humbula tshifhinga tsho fhelaho Department ya Public Works na infrastructure yo swika he ya ḓo ita ḓaraṱa bid bridge ine heyo ḓaraṱa a i ngo tou vha ḓaraṱa ine yo vha i nga ngona. Ri dovha hafhu ra vha na madandetano o fana na haneyo kha bodara ya Libombo mikano a i ngo tou vha nga nḓila yone kha neiḽa na kudzi na Lesotho arali ri khou sheka mikanoni nga Ficksburg na Maseru. So nga nnḓani havho vho no khou dzhena nga zwivhana hu ḓivha na havha vhane vha vha tshi khou dzhena vha tshi ri vha khou ḓo u dala vhane vha fhiwa 90 days. So ndi havha vhathu vhane vha ḓi wana vhono vha nga ngomu vha si tsha ṱoḓa u humela kha mashango avho. Vha tshi ḓa ngeno vha ri vha khou ḓo dala mara ri wana uri vha khou ḓo shuma hanefha mishumoni ya vha dzi domestic worker kana u shuma hanefha dzi vha tsha dovha humela murahu. Ndi khou tamba uri ri kha ḓivha kha ḽa uri hu na vhane vha tou sera nga zwivhana afho zwivhanani zwine vha sera ngazwo a vha koni u zwi vhona uri nga hafha ndi hone hune ṱhamusi vhathu vha kona u dzhena ngaho vha kona u khwaṱhisa tshanḓa. Hune vhathu vha shumisa u sera nga zwivhana ri khou ḓi u ḓivha ndi ngazwo ro ita dzinyambedzano na vhathu vha Department ya Defence uri vha swike hone vha ima kha hezwo zwivhana zwine vhathu vha zwi shumisa u sera. So ngauri minzhi ya dzi bodara dza vho riṋe dzi vha dzo khaukanya nga milambo ri vha ri khou thuswa futhi na nga milambo arali milambo yo ḓala vhathu vha tshi kona u pfukela nga ngeno kha shango ḽa nga ngeno ha Afrika Tshipembe. Mara ndi dzi thaidzo dzine ra vha nadzo na nga side ine ḽa Lesotho ngori na musi mulambo u swika hone wa nga fha vhona uri vhathu khou kona u pfuka vha ḓa nga ngeno. So zwine ra vha na thaidzo ndi zwine zwa uri a u tou vha na dzi ḓaraṱa dzine ri tou ri khedzo arali vha nga tsheka bodara ya Mexico na USA hu na ḓaraṱa ine ndi ndapfu nga maanḓa i tou nga ndi vho 4 or 3 meters. Ṱhamusi na riṋe ri ḓo swika hanefho hune ra nga fhaṱa luvhando luhulwane lwo no nga lwo Trump kha vha ḽi fare ngo ralo. Kha ndi ḓe kha dokotela Vho Bulagi. Vho Bulagi ndi zwone na zwa uri vhadzulapo vha maṅwe mashango vhane vha vha fhano Afrika Tshipembe vha khou dzhia na mishumo ya vhadzulapo vha ḽino shango ndi zwone nezwo zwithu vha tshi tou sedza? Zwi a vhavha nyana u zwi quantifya uri vha swika hune vha kona u dzhia mishumo ya vhadzulapo vha ngeno shangoni ḽa Afrika Tshipembe ngauri mishumo minzhi vhane vha khou i shuma ndi heiḽa ine ri nga ri a vha redzhistari ende vhunzhi havho vha khou shuma kha mishumo ya zwa vhulimi hune vha ḓa nga tshifhinga tsha u kana vha tshi fhedza u kana vha humela murahu. Zwino zwi a ri konḓela nyana uri ri kone u tou amba uri ri nga kona u quantifya uri vha khou dzhia mishumo mara zwine ra ita zwone sa vhoraikonomi ndi u make sure uri ri a lingedza u nyaga u vhona uri u vha hone havho zwi affecta hani mishumo ngeno Afrika Tshipembe. Ende ri khou zwi vhona uri vhunzhi havho vha khou shuma kha informal sector zwi fhedzisela zwi khou fha vhana vhashu tshifhinga tsha uri a vha koni u wana mishumo minzhi. Zwi amba uri zwililo zwine zwa vha hone zwa uri hu na mishumo ine vhadzulapo vha ḽino shango vha vho fanela vha khou i shuma ine i khou shumiwa nga vhadzulapo vhane vha bva kha maṅwe mashango ndi zwa vhukuma?
ya zwone zwi vha zwi vhukuma kharali ri khou sedza from a policy perspective mara zwi tshi ḓa kha reality or zwithu zwine zwi khou bvelela hone fhano kha ikonomi yashu ri a vhona uri vhana vhashu vha discouraged u dzhia miṅwe mishumo i fhedzisela i khou dzhiiwa nga vhabvannḓa heyo mishumo vhatholi na vhone tshiṅwe tshifhinga vha discouraged uri vha thole vhana vha hashu nga mulandu wa muholo une vha fanela vha ṋea wone na zwiṅwe zwithu zwine zwa sumbedza na dzi working hours. Zwi amba uri muthu ane a khou bva nnḓa hana thaidzo na hezwo zwithu. Vha ri hana thaidzo na hezwo zwithu. Kha vha ḽi fare hanefho ndi khou tama u ḓivha kha vhone dokotela Vho Nkhumeleni musi vha tshi khou vha mikanoni henefha tshivhalo tshine vha vha natsho sa vhaofisiri vhane vha khou langa mikanoni u vhona uri vhathu vhane vha khou dzhena nga ngomu Afrika Tshipembe vha na maṅwalo na a vha na maṅwalo hu khou itea mini khaedu dzenedzo ndi khou tama u ḓivha uri vhana vhashumi vho linganaho. Vhashumi nde vhana navho a vho ngo lingana arali vha nga humbula mivhigo ine ra vha ri khou ipfa zwifhingani zwo fhelaho nga dzi media briefing ri khou amba uri ri na vhathu vhane vha khou funa uri vha vhe 11,200 zwa zwino vhathu vhane ravho ndi just over 2.5,000 so zwi khou amba zwori ri khou shuma nga vhashumi vhane I think only 25% ya vhashumi so ri khou ṱoḓa vhathu vhane ri vha vhidza uri dzi border guards uri vha kone uri thusa ngo u thivhela vhathu vha tshi dzhena zwa zwino dzi border guards dzine ra vha nadzo ndi 600 fhedzi ende ri nga si kone u ima mikanoni ya vhoriṋe ngori mikano ya vhoriṋe kilometer dzo no tonga ndi about 4,000 so ri khou ṱoḓa hezwo zwithu mara nga mulandu wa uri a ri na vhashumi vha ḓo vha ngo zwi vhona kha musi zwifhingani zwo fhelelwa nga dzi Christmas na nga dzi Good Friday uri vha ri khou shumisa zwino nga dzi drones uri ri songo swika hone ra nga tou rumela vhathu vhane a ri navho uri vha khou pfukisisa hani ri kone u rumela vhathu. Aiwa kha vha ḽi fare ngo ralo kha vha ri thome ri maragani ri ḓo vhuya ri tshi bvela phanḓa zwone zwino. Ri khou dovha ra vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani ri khou bvela phanḓa kha ndi mbo ḓi ḓa kha dokotela Vho Bulagi hu na vhane vha vha mulayoni vhane vha bva nnḓa vhane ṱhamusi vha nga vha vha khou shuma mishumo yavhuḓi ezwo vho a ri zwi dzhieli nṱha a ri zwi ambi. Zwi ambiwa ende ri a zwi ṱuṱuwedza vho Maṱhoḓe ngauri zwi isa ikonomi yashu nṱha vha ḓo zwi humbula uri muṅwe na muṅwe a shuma Afrika Tshipembe u badela tax ende heyi tax ndi yone ine ra kona u i ṱanganedza sa ikonomi ra shumisa yone u fha tshumelo kha vhathu. Heyi tax ine vhathu vha i badela vha zwi ḓivha uri i vha i khou ḓa nga dzi different categories vhane vha shuma mishumo ya u vhonalesa vha badela tax ya u fhira ya vhane vha shuma mishumo i sa vhonalesi. Zwino all in all zwine ndi nga tou amba zwone ndi zwa uri havha vhane vha vha mulayoni vha fhedzisela vha contributor more than vhathu vhane a vhaho mulayoni ende vha contributor more ndi zwine ra zwi encourage ngauri vha ḓa na zwikili zwa different ende vha dovha vha add value kha ikonomi yashu and heyo value then i transferela kha matshudeni yashu zwikoloni na dzi yunivesithini na mishumoni yoṱhe ngo angaresa. Dokotela Vho Luvhenga ndi khou tama u ḓivha kha vhone hu na tshifhinga tshe ho ḓo wanala bisi ye vha yo ḓala nga vhathu vhane vho dzhena fhano Afrika Tshipembe vha siho mulayoni arali ndi sa khakhi yo wanala yo no bva vunḓuni ḽa Free State wa ḓivhudzisa uri zwi itisa hani uri bisi i pfhuke nga mikanoni hune hu na vhathu vhane vha khou shuma hone vhane vha fanela u sedza uri zwa vhukuma muthu ane a khou dzhena nga ngomu fhano Afrika Tshipembe u na maṅwalo na kana hana maṅwalo ya pfhukekanya u bva ngei ya vhuya ya wanala vunḓuni ḽa Free State ho itea mini kha zwiwo zwo no nga zwenezwi. Arali ndi ndi ḽi ṱanḓavhudze nga i nḓila hoyu mulayo washu wa Border Management Authority Act uri itela fhedzi ri tshi shuma 10 kilometers away from the border from the border line so zwi amba uri zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itea nga murahu ha 10 kilometers ndi zwithu zwine zwa vha zwi khou funa uri zwi itiwe khamusi nga vhaṅwe vhathu vha dzi law enforcement officers na vhathu vhane ra vha vhidza uri ndi vha Immigration Inspectorate vha Department of Home Affairs mara malugana na heyi basi zwine nda nga vha ṱalutshedza ndi zwa uri yo swika Beitbridge kha North Gate vhashumi vhaṋameli vhoṱhe vha swika hone vha tsitsiwa tonga vha 43 vhashumi vhaṋameli vha hone vha tshekhiwa mitakalo sa zwine zwa itisa zwone ro no fhedza vha tsheka ra vha isa kha immigration desk uri vha kone u processiwa
so basi ya hone vhono ṋamela vhoṱhe ya vhathu vho swike vha ya tshekhiwa kha tshikalo tsha hone tshikolo yo tea uri i dzhene nḓilani nga vhathu vha CBRTA. So zwine zwa khombula uri zwi nga zwo itea ndi zwa uri driver a nga vha o swika ya ḓo dzhena bulege dzo no nga vho Pulukwane kana vho Pitori kana vho Joburg a tshi khou hwala vhathu vhane ndi vha maṅwe mashango ende a vha na dzibammbiri. So ndi khou humbula ndi zwone zwe zwa itea ngori ri khou ṱangana na dzi thaidzo dzo no nga dzenedzo hezwi dzi basi dzi tshi swika hone dza vhashumi vhaṋameli vha stempiwa hu a swika hune vhana vhaṅwe vhane vha vha tshi khou dzhiiwa na phanḓelani u swika hanefho hune ya khou ya hone. Ndi khou tamba uri nṋe na vhone kha ri vhudzane kana ri vhudze lushaka uri thaidzo ya vhathu vhane vha nga vha vha khou dzhena fhano Afrika Tshipembe nga nnḓa mulayo vhone ngauri vha shuma mikanoni thaidzo i hula lu swika gai tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou dzhena fhano Afrika Tshipembe vha tshi tou sedza kha ḓuvha na ḓuvha kha miṅwedzi tshi vha tshi hani? U nga si tou ḓivha nomboro yone ngori arali ra vha ri a ri khou vhona muthu hone ene a khou dzhena zwi a konḓa ri kone u amba uri hu na vhafhio vho ndi vhangana vhane vha vha humisa vhane ra nga tou vha humisa nga zwifhinga zwa dzi Christmas na dzi Good Friday vha wana uri vha khou swika nga hetsho tshifhinga vha swika hone vha swika vho 80,000 ndi vhathu vhane ra vha vhidza uri ndi dzi undesirable ndi vhathu vhane vho swika he vha pfukisa aḽa maḓuvha a 90 ndamba ngao ra swika hone ra humisa na vhathu vhane kha musi vha khou ḓa vha sina dzi tshomedzo hu na maṅwe masheleni ane ri vha khou ya nga dzi yellow fever certificates vha wana uri hoyu muthu kha musi hana izwo zwithu and then havha na vhathu vhane dzi passport dzavho a dzi yo kha ngona ndi passport ine u khou ḓa nayo the expire so a ri vha tendeli vha tshi dzhena so ndi havha vhathu vhane vha vha tshi khou ḓa nga nḓila yone vha tshi khou swika nga kha dzi border post dash thi khou amba ngawe vhane vha tshi khou dzhena nga zwivhana zwe nga zwone so hayi ndi iṅwe nomboro ine ri nga si kone u i accounta. Aiwa kha vha ḽi fare ngoralo Dokotela Vho Blaki ni khou tama u ḓivha uri arali zwa vhukuma vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vha tshi khou ri vhathu vhane vha bva nnḓa vhaṅwe a vha u mulayoni vha khou dzhia na mishumo zwithu zwo no nga ṱhamusi mabindu maṱuku zwivhengele zwiṱuku zwone zwine vhathu vha zwi ita mahayani na hanefha dzi lokishini vhadzulapo vha ḽino shango arali zwa vhukuma avho vhathu vha nga ṱuwa ri kha tshiimo tshone na tshine ri nga sala ri khou isa mabindu ano nga aneo phanḓa. Ndi a tenda uri ngauri zwa makwevho zwi malofhani vha humbula ri tshe vhana vhaṱuku ri tshi aluwa Venḓa vhakegulu na vhakalaha vha khou ḓi ita zwe zwa makwevho nga zwiphaza na mindende zwino ende hezwo zwithu zwine ri khou amba ngazwo a zwi nyagi tshikili zwi nyaga u renga tshiṱoko wa vula shopho vhathu vha ḓa vha renga zwine ndi khou tou vhona zwone kana zwine ndi khou observa ndi access kha tshiṱoko zwino kharali muvhuso wa nga kona u sponsora kana u subsidize vhathu vha hashu uri vha kone u vha na access kha tshiṱoko ndi a believe uri ri nga si kone u fila pain kana ri nga si kone u vhona gap musi vhathu vhashu vha tshi continue na zwiphaza ṱhamusi nga sekende dza furaru sa thu ya mavhengeleni ndi khou tama u ḓivha uri vha tshi tou sedza nga nḓila ine tshivhalo tsha u shaya mishumo tsha vha ngayo fhano Afrika Tshipembe vha vhona nga zwi khou vhangiwa na zwi khou shela mulenzhe na u vha hone ya vhathu vho no bva nnḓa nga mulayo. Hayi ari sedza ndi mishumo ifhio ine i khou konḓa ngauri ndi tshi thoma ndo vha vhudza vho Maṱoḓo uri vhathu vho bva nnḓa mishumo ine vha i shuma ye reclassify sa seasonal ndi havha vhane vha ḓa vhunzhi havho vha ḓa vha shuma hu khou kaniwa kana vha shuma dzinḓuni dza vhureili zwino ende vhathu vhanzhi vhane vha khou shuma he mishumo a vha redzhistariwi kana ri tshi ita dzi survey zashu a ri kone u vha counter zwino zwi a ri konḓela nyana uri ri kone u tou amba ro ḓifunga uri havha vhathu vha khou dzhia mishumo ende mishumo ine vha khou i dzhia ndi ifhio as opposed to vhathu vhane vha vha uri vho redzhistara vhane vha vha khou shuma kha formal sector. Aiwa kha vha ḽi fare ngoralo kha vha ri dovhe ri gidimele mavhengeleni ri khou dovha fhura vhuya zwone zwino ri tshi bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu. zwa zwino ro dzhena kha luṱa lwo fhedzisela lwa ino mbekanyamushumo yashu ri kha ḓivha roṱhe ṱhamusi ndi mbo ḓi ḓa kha Dokotela Vho Luvengo muthu anga tama u ḓivha uri hu na mikano ine vha khou amba uri i khou ṱoḓa u khwinifhadziwa ndi ifhio mikano yeneyo ndi ngani i tshi khou tea u khwinifhadziwa? Mikano ine ri khou amba uri ri khwinifhadze ndi mukano onoyu wa Beitbridge une wa khorisa Zimbabwe mukano wa Libombo une wa khorisa Mozambique na mikano mivhili ine ya khorisa Lesotho ndi Ficksburg na Maseru na muṅwe ono pfi ndi Kopfontein une wa khorisa Botswana
u fhedzisa wa vhurathi ndi unoyu une a khou risa Eswatini une wa vhudzwa uri ndi Oshuku. Vha humbula zwifhingani zwa kale nga zwe zwifhinga zwa apartheid heyi mikano yo vha yo itiwa nga nḓila ine a i ngo tou itelwa uri i facilitate vhubindudzi kana trade. So arali vha nga tsheka mukano nga unoyu wa Kopfontein kana muṅwe une a khou khwinifhadziwa zwino wa na dzina ya yo itiwa nga nḓila ine hu tshi fhira goloi nthihi fhedzi vha swika hune vha vhona uri arali i libombo yo rali ya N4 i vha yo ḓala nga maanḓa nga maṱiraka ngori dzi khou swika fhethu huthihi. So ri khango i tshintsha heyi mikano ri i swika hune ra kwasha zwifhaṱo zwine zwa vha hone ri i fhaṱulule nga huswa uri hu kone u vha na nḓila ine ndi ya vhaendanga nayo na nḓila ine ndi ya dzigoloi dzi ṱhukhu na mabasi na nḓila ine ndi ya maṱiraka. So hezwo zwi khou khwinifhadza nga maanḓa trade zwi ḓo ita uri na vhuaḓa vhune ya vha hone mikano ya vhoriṋe vhu fhungudzee uri nga murahu musi ro no i khwinifhadza heyi mikano ri khou ita uri na ri dzhenisa zwithu zwine zwa pfhi ndi dzi automation uri muṅwe na muṅwe ane a vha khou pfuka nga hafhaḽa a tshi ḓo shumisa zwone nga dzi passport zwifhinga zwo no khou ḓa ḓo vha khou shumisa ḽiṱo uri a kone u vulelwa magesi a zwithu zwine zwa vha ri nazwo fhethu no tonga vho Dubai hangei. So ri khou zwi thoma kha mikano ya airport ri khou dovha ra zwi ita na kha dzi land port food zwine ndi mikano ya ndi sathu kha vhubulagi ni khou tama u ḓivha ṱhamusi ngo pfufhifhadza uri hu itea mini kha vhathu vhane vha wana mikanoni vha tshi khou ṱoḓa u dzhena nga ngeno Afrika Tshipembe vha sina maṅwalo vha ita mini ngavho vha humisela murahu hone avha vhane vha khou wanala vha nga ngomu vho no dzhena shangoni vha sina maṅwalo hu itea mini ngavho ndi maga afhio ane a dzhiwa? Kha vha vhane vha vha vho no vha nga ngomu shangoni ndi mafhungo ane a tea uri a itiwe kana mushumoni yo itiwe nga vhathu vha department ya Home Affairs ine division ine vhidzwa upfhi Immigration Inspectorate. Ndi vhathu vhane arali vho wana shangoni vha swika hone vha isiwa kha iṅwe bulege ino pfhi Lindela vha swika hone vha deportiwa nga Home Affairs. Ndi hafho hune Home Affairs ya khou fhedza nga maanḓa mapeni vha nga vho zwipforo no fhedza mapeni a tonga dzi million dzo ḓalaho mara vha vhene ra vha ro vha wana bodarani dza vhoriṋe arali vha vhathu phepho vhane vha khou ḓa vha sina mabambiri kana ri khou vha wana vho dzhena nga zwivhana ri swika hone same time ra vha deport ra vha isa kha immigration officials dza ngei shango ḽavho arali hu Zimbabwe ri vha isa kha ngei Zimbabwe Mozambique ri vha isa Mozambique mara havha vhane vha 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 tshi khou thusa vhathu uri vha kone u dzhena nga zwivhana havho vhathu a ri vha deporting ndi vhathu vhane ri vha vulela case police station ya tsini ri vha itela zwone zwa pfhi aiding and abetting ndi vhathu vhane vha khou thusa u ita vhuyaḓa. So ndi vhathu vhane ra vha fariwa vha swika hone vha khou tou ya na dzi court u swika hu tshi vha na tshigwevho tsho uri vha itiwani ngavho vha ḓi tou dzula dzhele havho vhathu ngori vha vha khou khakhisana na milayo yashu ya immigration. Dokotela Vho Bulagi ni khou tama u ḓivha uri hu na vhaṅwe vharangaphanḓa vha mahoro a polotiki vhane vha khou amba uri mikano kha ito vuliwa hu si tsha dovha hafhu ha vha na mikano vhathu vha tshimbile vho vhofholowa zwi nga ḓi thusa ṱhamusi na kha zwithu no nga makwevho na u vhambedzelana vha ri mini nga ilo fhungo? ḽi ambalela nyana ndi ḓo amba sa ra ikonomi na zwone ndi khou ambela zwone uri zwi nga thusa kha u vhambedzelanana. Zwone zwi a thusa kha u vhambedzana ngori vha humbula mashango o bvelaho phanḓa u fana na vho Europe vha kona u vha na setup yo fana na European Union hune vha kona u vuwa Paris vha vha ḽa breakfast Madrid vha ya vha eḓela Lisbon. Zwone zwi a encourage zwa makwevho mara rine nga uri kha region yashu ya SADC ra sedza ikonomi zashu a dzi lingani kana a dzi athu swika kha tshipiḓa tshine tshi nga ri fha uri rine ri a kona u vha na vhudavhidzani havhuḓi kana vhubveledzani havhuḓi kana vhubindudzi na shango ḽa Zimbabwe. Zwino kha vho rine zwi nga vha one sided zwa fhedzisela zwi khou overloader ikonomi yashu ra wana uri tshelede ine ri khou budgeta for health na dziṅwe services a i tsha kona u vha enough u supporta dzi service na dzi goods dzine ra vha nazo na tax ine vhathu vha ḓo wana khou i badela kha economy formally i ḓo fhedzisela i khou vha constrained nga nḓila ine ya vha uri a i koni u vha enough uri fiscus yashu i kone u supportea. Zwino zwone zwi a ḓivha zwavhuḓi kha ikonomi dziṅwe mara kha vhoriṋe SADC a ri athu swika kha tshifhinga kha tshiimo tshenetsho. Vho Luvhenga ni khou tama u ḓivha kha vhone nga tshino tshifhinga zwine vha nga ri vha khou sedzesa khazwo ṱhamusi sa tshiimiswa tsha ndaulo ya mikanoni siani ḽa u lwa na khaedu yeneyi ya vhathu vhane vha khou dzhena Afrika Tshipembe zwine vha nga vha vha khou zwi ṱoḓa ṱhamusi nga sekende dza furaru ndi zwifhio? Zwine ra khou zwi ṱoḓa ndi zwa uri vhathu vha tshi ḓa mikanoni ya vhoriṋe a vha ḓe vho fhelela vha na dzi bammbiri dzo fhelelaho arali vha tshi khou bva kha mashango ane a vha khou ṱoḓa zwiṅwe zwidodombedzwa zwi nga dzi yellow fever certificate a vha ḓe nazwo hezwi zwidodombedzwa. So nga zwifhinga zwa dzi Christmas na dzi Good Friday vha funa uri vha swike hone vha ite uri vha songo
ḓala nga ḓuvha ḽithihi uri zwi swike hone zwa khosa uri miḽaini i vhe milapfu nga maanḓa so ndi zwezwo zwine muthu anga zwi ombedzela kha vhaendi vhane vha khou ḓa nga ngeno. ndo pfa vha khou amba nga thekhinolodzhi no nga dzi drone zwone zwi khou vha thusa swika gai? Zwi khou thusa nga maanḓa ngori kha dzi borderline dza vhone ri a kona u vhona vhathu vha tshi khou dzhena nga zwivhana dzi dovha hafhu dza ri thusa u tshekha uri kha shango ḽiṅwe ḽa khamusi vho Zimbabwe kana vho Beitbridge dzi ṱiraka na dzi badi dzine khou ḓa ndi ngafhani ri kone u plana zwavhuḓi uri ri khou vha processa nga nḓila ḓe. Ri dovha hafhu ra vha na zwiṅwe zwine zwa uri ndi dzi body worn camera, dzi khamera dzine vha dzi vhea hafha kha khana arali immigration officer a tshi khou vha thusa zwi mu thivhela uri a swike hone a humbula u ita vhuyaḓa khamusi u dzhia mapeni a muthu ene a nga vha sina dzi bambiri ngori vha ri khou vhona zwoṱhe zwine zwa khou itea. Ṱhamusi vho Bulagi ḽa u fhedzisela ndi khou tama u pfha kha vhone ḽa uri petrolo kheyi mutengo wa dovha hafhu wa gonya wa petrolo vha ri mini ngaḽo eḽo fhungo kha ikonomi ya shango ḽa Afrika Tshipembe? Zwi a vhavha nyana ngauri mutengo uḽa u tshi gonya zwi amba uri tshumelo na dzi goods dzine ri khou dzi renga nasi moṱoḓe zwithu zwi nga ḓi vuwa zwi tshi gonya zwi tshi gonya ngaurali sa vhoraikonomi ri a wara ngauri na miholo ya vhathu nga tshiṅwe tshifhinga vha i soko gonya u khavara u gonya ha zwivhaswa hezwi zwine ri khou amba zwone zwino zwone zwi fhedzisela zwi khou affecta ikonomi ngauri kharali vhone vha na bindu ḽiṱuku vha khou producer vha khou nyaga diesel kana petrol u producer hezwi zwithu zwine vha khou producer zwone zwi fhedzisela zwi khou vha difficult for vhone vha producer and kha ikonomi yashu zwi dovha zwa affecta economic growth. Economic growth ikonomi i sa khou aluwa zwi dovha zwa ita uri mishumo yashu ine nṋe na vhone ri khou i lilela uri i vhe hone kha ikonomi i si tsha vha hone and long term zwi fhedzisela zwi khou ita uri ikonomi yashu i songo aluwa zwavhuḓi then in the long run zwi fhedzisela zwi khou affecta mishumo zwa affecta our social well-being na pfunzo kana infrastructure ine ra tshi nga tea ri khou budgeta khayo kana ri khou renga khayo i fhedzisela i khou vha affected. Aiwa ndo livhuwa vhukuma dokotela Vho Bulagi, ndo livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho. Dokotela Vho Luvhengo ndo livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho. A ḓuvha matekwana avhuḓi. Fhungo iḽi ḽo angalala vhukuma nahone ḽi na matavhi manzhi honeha a ṋamusi kha ri a gadze henefha ri a kholwa hu na zwinzhi zwe vha doba zwone. Mathina ino mbekanyamushumo na dziṅwe dzi hone kha siaṱari ḽashu ḽa YouTube ḽa SABC Mafhungo. Ri dovha hafhu ra wanala na kha Facebook. Zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho kha vhone a vhe madekwana avhuḓi ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho yowa.